learn more and more. Halor kajing dawa babun balang ka Didi News Meghalaya kala penjelan ya kajing ai kubor na ka 10 minit syaka katsan minit na do ka santarik unai weng ar hajar apulai. Kinong pet kilaban pet ya ka kubor kasi hakapon reshiteng janmit bat ya ka kubor hakatien pareng hakapor nyobuji janmit man lakasngi. Nado kasantarik unai weng ar hajar apulai kapor na kabentaki kubor kasi bat pareng kan sakila. Pilaban pet ya kubor kasi hakapor reshiteng janmit bat ya kubor pareng hakapor nyobuji janmit. Pilaruban pet ya kubor kabaman nakasngi haka YouTube channel jong ka Didi News Meghalaya.